Ada yang tak dapang ru dan jisu at khuslai. Dan jenjar no dan jisu at khuslai. Pidapan ya kaya no jisu na ilut ya fi. Lada fi dan jia dai badu kan. Dalam dan jia dai itu buat persyarat pan kaya ru. Ternyata sebang dan try. Ternyata bonsin ngipat umki stan ngilong tik untuk gisenran hakapor kabau jisu dan uji sudan ni tambah kim ibu dan pat. Habuan eriong ki ino ki eriong. Walaupun ki ki ino ki klat uji su budan hakaliang. Budan hasenda jongki. Bau jisu pi berat jengat. Habagadon kecing tray kecing mensiam. Kandon kecing tray jong bomman. Nama setan utray hang tar kan mau be. Ulah dalam dai kam tau jisu num ai ke parsi ke niat. Habala bet sampai babah tu niat pun bet be. Pin lelengo. Bomman lek kenang hang tu hi. Uan ra ba pin artatien. Berkata ke dia ke ba cia ba. Dia nama kata am hakisi ba khadu am unpan kalam yang babun kiba ki syakri jong blai. Kiba la sungguh kraw, ki lapan man kraw ya lade bania kaktian. Kidon ngai sngap ki alap am kim chim chona Bible with their experience. Kata dia mata me. Normalai kita ada experience gitu. Kamu dah cuci ni kerja sisa juga kaktian. Baru setan usuk berpun kalam yang fi. Kalam yang fi, nadien jong fi, 8,000 lah 1,000 sahaja ki baru ki mengicu jisu.